Imana yakusanyije abo bantu bahawe uruhinja ibakura mu matorero menshi, yakoze umukwabo irakwabuza mu bagore, ija mu bagabo irabakwabuza, mu bahungu no mu bakobwa abantu bakeya ngo Imana bakingurisha. Abo ngabo ari ibyo Imana yabakishije. Haleluya! Niyo mpamvu kuvuka kwa Yesu n'umwihariko abaza bavuga Emmanuel bakamuririmba benshi bazi ko yavutse. N'ubu imitwaro Satani yabakoreje baracayikora, baracagenda gusambanya mu buzima bwabo, ariko bakiriye uwo mwana. Haleluya! Haleluya! Iki kiza kidutera kwiziza Noel, murakibuka kuko ari Imana yadufashije. Amina. Abafite uyu mwana nibo bafite ubugingo buhoraho. Haleluya! Haleluya! Mana yahamagaye abazungu bakiriye Emmanuel Christmas, bahuza n'abanyafrika bake Imana yagiye ikusanya batowe bake irabazana ngirangize bakira uyu mwana, bamare kumwakira. Imana ibakiza abagore b'inzaduka bataka imitima. Imana ikiza abagore bataka imitima. Ngiki kiza gituma guhimbaza Noel. Abuzi kuko muri uwo mwanda Imana yagukuyeho bidutera kuzura umwuka wera tukamenya ko ari cyo Yesu yakoze. Haleluya! Bavuye mu byo kwizihiza iminsi, tuzana umunsi dushakisha icyo Yesu yakoze muri uwo munsi, tuvumbura kuko twahawe agakiza. Muri uwo munsi Yesu yatanze ari ibyo Yesu yadukishije. Kandi ibyo yadukishije bihuje benshi, ariko Yesu yatubwiye neza. Mari hamwe icumi. Iyo Noel y'abana b'Imana, iyo Noel twakiriye. Noel nziza, Noel nziza, nigese turirimbe, nitwibutsa agakiza kawe. Noel nziza, Noel nziza, Noel nziza, nitwibutsa twese turirimbe, nitwibutsa agakiza kacu. Noel nziza, haleluya! Abamwakiye barakomeye muri mugeni, abafite uruhinja bakomeye mu nkambi barazwa.